ke bo ke ithulaganya ke bo ke bata tsela e hetang go bapale ha lapeng ke bo ke dira yone ke bo ke le ra ke re ke tlisitse dithabololo gape ke rata ke le ntshe mo tumelong kana thuto e le salang le tswa ka yone ko morago e go tweng motho mongwe kana batho bangwe ba tlisa dithabololo ko go lona ga gona ope ga ke tlise dithabololo ko go lona puso ya lona e tlisa dithabololo ko go lona ebile puso ya lona e tshwanetse e tlise dithabololo tse ko go lona ke rata le ke sa rate nna ka gore ke puso ya lona gore le nne le dithabololo batho ba ga rona ga le direlwe favor o se ko wa tsamaya gore ngwana wa rona Boko yo wa ko Xhosa 1 o re baakanyeditse bona ngwana yo o re utlwetse botlhoko ga gona kutlwelo botlhoko epe ke tshwanelo ya lona boikarabelo jang ke go diragatsa yone tshwanelo e ke tabo ke palelwa ebile ke sa itse se ke se dirang ha ke ka itlhokomolosa go itse gore dithabololo tse ke tshwanelo ya di le tshwanetse di a le tshwanela ke tsa lona go se ka ga nna le ke tsaetsego ra tsamaya re galaletsa batho jaanong re lebetse modimo o ka re batho ke badingwana ka gore motho a te o ka tsa tshwetso ya gore dithabololo di se ka tsa goroga ko ga lona nya ga go kgonagala dithabololo di tla goroga ka gore ke tshwanelo gore di goroge rona re tle go dumalana gore re di gorosa jang ka ha le kaileng ka teng go botlhokwa gore go nne jang thuto ya bana ba lona e tshwanetse e baakangwe ke sone se ke tsile le matona a le mantsintsia gore ba le lebe mo mathong le lona le ba bone e tere ha ba ka toga ba hapoga ba ska ba le direla sene ba thabiwe ke dithong gope ko ba leng teng ba itse gore ba ne ba lebile maswiti-switi a batho ba ba nang le ditshwanelo jaanong ke ha ba palwa ke go diragatsa ditshwanelo tsa bone dilo tse ga le dilo pele mo go nna ga go tlhoke gore le nthapele kana le nkgalaletse gore di dira ke ditshwanelo tsa lona di tshwanetse go diragala kgwetlho e ntebaganyeng ye lebaganeng puso ya lona ke gore re dira leng e se gore a ra dira a re na le keletso ya go dira re dira leng re diragatsa leng ditshwanelo tsa batho beng ba rona re ba direla ditshwanelo tsa bone leng mo kana go tatswa mo goreng ditsompelo di kae kitse le tsone ditsompelo di ska tsa bonwa ko mahelong mangwe ko go a mangwe di seo di ska tsa sokamisetswa go gongwe di aname le lehatse ka tekatekano puso go tewa gone ga se sepe se se thata batho ba le rang ba re go busa go bokete ga go bokete ha o ka itebatsa gore batho ke bone beng ba puso ha o ka itebatsa gone o tla bona go busa go le bokete go le thata go tla go palela me ha o ka dumela gore bone batho ba bothale ebile bangwe ba bone ba bothale go gaisa ka gore ba tona mo go wena ba bonile ha tsele ko le thaegileng teng diphoso tse di dirilweng ba di bone ba ne ba le teng bangwe ba ne ba gakolola ba sa rediwe ba itse ha o ka ya ko go bone wa ba ha sebaka sa gore le wena ba go gakolole ba go kaele go busa go nna mothogo go tshwanetse go nne jalo nna ga ke buse go busa lona ke lona le ta buang re dumalana
le bo le ntaela jaanong re batla recreation center mo Mahalape dilo tse dingwe ke batla re tlhaloganye gore ga se tse re tshwanetse re ngange ka tsone re di omanele re gogagogane ha batho palo ya bone e le kana ba na le ditamelo tse ba di tlhoka e le tshwanelo tse e leng gore ha ba sena natso go na le bothata a re amogeleng se gore dilo tse le di buang gore la di batla di bo di seo go supa gore re ne ra thaela thata re tshwanetse re thatose dinao jaanong re leke go tlhomamisa gore dilo tse di a diragala ha bana ba lona ba sa bereke ba hetsa dikwele ba itse gore la re ba pase ko sekolong o pasetsa gore go te gore le ene o tlelwa ke boithobogo a ba sa dibuka tsone tse le go di bala go bogo go mo sulagalela ke rona re ba sulagaletsang thuto ke rona ke puso e ba sulagaletsang puso thuto le botshelo mme ha re ka thomamisa gore ba tshela sentle ba bala ba itse gore go na le se a bang go se hitlhelela ka ditalente tsa gagwe le ene wa khothatsega ha ke tare thuto ya lona e tlhoahetse mo sebakeng se se khutshwane go tlo go nna jana bana ha ba tsena go sekolo primary Amocha Primary School Xhosa 1 Primary School tshwanetse re mo mosong baje go sekolo baje breakfast a ke buika stamp ga ke re stampa semolao kare ngwana ga ka ke a tsholelwa stampa ka 10 ko sekolong ha le mo tlaseng a bolelwa gore go na le dijo tse mo go bidiwa protein go aga mmele wa gago mo go bidiwa carbohydrate go ha maikatapelo le mata e be ra tswa ha bo monela stampa tse dingwe tsele tse no di boka gore di dira tiro ente mo go ene tsone di kae jaanong o tshwanetse re ha o sena go di mmolelela jalo o le teachera o mo ruta a di ithele mo plating ya gagwe a di bone mme ebile pele ga ba ya lapeng ha sekolo setswa ba tshwanetse go jala bobedi ko sekolong ba ja lunch a ke re bona yone thulaganyo yone ke e buang e ra gore tsone dijo tse ba di jang ko sekolong kana di tshwanetse di lengwe go raya gore balemi le barui ba kgaolo yone ye ha ba lema ba ruile ba ruela gore jaanong ba kgone go supply dikwele tse di mo kgaolong ya bone go bo go ka se ke go tlhokagale gore o peare ke lemile dikhabetšhe ga di rekwe ke lemile ditamati ga di rekwe di ka tlhoka go rekwa jang bana ba tshwanetse go ja breakfast ko sekolong dikhabetšhe tse di tlhokwa le di-green peppers gore ba di apelwe dithuto tsago di ka tlhoka go rekwa jang go raya gore tsamaya jaanong o e go lema o itse gore theko e teng mme o jesa bone bana ba rona ha o sapla puso e be go duela go sena le ha e le mathata gone mo go thatosa balemi ba ba botlana ba nna le mmaraka ba nna le ko ba rekisang teng ko ba sa golwe le lope le bone ba nna le letseno bana ba ja ko sekolong malapa a nonoha ha ile gore go na le mathata ko lapeng go ra re gore ngwana yo o ta ba jele ga bedi a ba tudisa go sena dijo maitseboa
e be re ka moso phakela itse gore wa ja ko sekolo go botoka thata ke tsone dilo tse re batlang gore di diragala mme bone ba child welfare and basic education ke boikarabelo ja bone ke tshwanelo ya lona sotlhe ditlhabololo di tsile go tla ka thulaganyo yone le bolelwa nnete le bontshwa gore re tsamaga mme ebile ra go dira gore go nne le thulaganyo ga re ntse re tsweletse mo go jone boranyane jo o kgone go tsena o bo o bona gore ba se renke ya mahalape e tsamaga kae go dirisitswe bokae go santse go setse bokae go thaela eng se se santseng se emetse gore se di o sa botse o bona e tere o ya ko go mo parlamente tshire o morao re golo ha o ka re la diega ke bona gore ba se renke mo go 70% mme le na le dikgwedi tse di kana-kana o bo o bona le wena go sena o ka go hora a ka se ka gore a re nya ra hetsa o bona puso e tsamaya sentle ha bone ba ba buswang ba bona sengwe le sengwe go sena yo ka reng o pe o gopetse madi wa isitse go ga gagwe ga gona go gopela ga gona go diragala ka gore go gopela mo go dirwa ke sephiri o sku o itse gore tendera e gatene e hiwa go rileng e hilwe mang ka gore dilo tse di tshwanetse dieme re itse gore ha o na le bokgoni jo o itshupileng gore o na najo mme ebile o sa turise mo go heteletseng tiro wa enelo ka bokgoni ja gago e se ka botsala ebile a ngwe ke batla masika ya metota ba ba gauhile nna le bongwanake le ba itse ka gore ha le ka bona ope wa hone a hilwe tender le ngongorege gone ho ra go ha go na le mathata ga go a tshwanela gore go nne jalo ne ke bona le supa ngwana ga ema go se ame gore le moitse e tle ra le ka mmona a tshwere tender ra ile gore jaanong o tsama a godimo ga dithogo tsa lona ka gore o rwele madi a le sa itse gore wa tsaya kae le ngongorege ditoga ga go a tshwanela gore go nne jalo ke a le thomamisetsa ebile ke le ha tshwanelo e nngwe ya gore le lebelele dilo tse le thomamise gore ga go senyediwe setšhaba sa lona ga go senyediwe lona ga le senyediwe ga go ikhumisiwe lona le humanegela koping nna sekale sa me se ke ta ikalang ka sona ke gore ke bone yo go ne go te yo ke mohumanegi tota wa nta thogo mo mahalape ke gore yo ke bone a tshela sentle ene yo ke ta itse gore tiro jaanong ke tshwere sentle go ithelela go nna jalo ke tshwanetse ke tlhoagale ke ngakalle gore go nne jalo ke ne ke re ke tanya dintlha tse ka tsela yone gore le itse gore puso e ke a lona ya go tsamaisiwa ke lona le bolelela matona a yone badiredi botlhe mme se sengwe se se kgonang go tena se bo se paledisa se bo se utusa botlhoko ke boikgogomoso ja babusi go tlhokela batho maitseo ha le ya ko diofising di peela tsa ga goromente le tshwanetse la tsewa sentle ka maitseo a go godimo ha go sa dirwe gone mo puso e simolla go pala ebile e ka palelwa jaanong go tshwanetse go nne le ditsela tse le ka ngongorega la supa go sa itumela ha e le gore ga la direlwa sentle
ha ile gore ga la tsewa sente ko di officing tsa ga government ka gore tota di office tse ke tsa lona ke lona bahiri tjano ha o tsena ko bathong ba o ba hirile bo ba go nyatsa ba go lebela ko tlase gone mo ke selo se se sa siamang ke boleo jo bo go godimo thata mme ke boleletse bothe ke sone se ke ne ke ba ra nna ko Gaborone ke re ba ska ba mpitsa ba re his excellency gone mo o ithala o ka re go tlisa pharologano ka re khantela wa tshabega batho ba tshaba go bolelela ka gore o beilwe ko godimo thata batho ba tswantse ba go goge ba go re ba re ya maha ba go sebetse dikgwetlo tsa bone le dikgakololo tsa bone both mme jaanong lona ba mahala pe ke a dumela ga le ka ke la tsietsega la ba la tshoswa ke se a ke re ano lena le ene tautone wa lona yo le mo godisitseng le mmelege mme le na le ministera keo tshedi le ene kwa lona le na le assistant minister Augustine Nyathanga le ene kwa lona go raya gore mo pusong le na le batho ba bararo ba ba utlwang ka lona tota ha dilo di ka ska tsa le tsamaela sentle ke taba e le senyama se sengwe se ke sa itseng gore ke sa mohuta o mme le ba bangwe ko mahelong a mangwe dilo di tshwanetse di ba tsamaele sentle dilo di tle go tsamaya sentle ebile di tsamaela mongwe le mongwe sentle mo lehatsheng la Botswana yo e leng Motswana kana yo e leng moagedi mo Botswana mme sa bohelo se ke se lemogileng ha ke ntse ke lebeletse go tswa ko morago le go itlhala re leng teng ke gore ha ngwe go na le dikakanyo tse dinte le ditogamano di dirilwe mananeo a kwadilwe a tlhalositswe sente ebile a utlwala mme ga a diragale batho ga ba thusiwe ebile ga ba thusega ka gore go ntswe hela ga go diragadiwe jaanong tlebebe wa go sa diragatsa o hedile dilo di tsile go dira kana gore dilo di dirwe re tshwantse re di beele nako go pateletsa yo re mo romileng gore a di dire gore mo nakong yone ya ta re le kudisa ha gona le mathata a re bolele boammaaruri re itse re be re ka moga gore mme re go okeletsa ka kgwedi kana ngwaga gore dilo tse mme tsone a di dirwe ka gore di tshwanetse di dirwe mo ga se potso kgang ke gore leng jang jaanong puso e na le go dia wane madia la a bua se tsa se le mo mahalape o seela ko serowe ha o apply tse setsa se le teng se o ka se neelwa o tshwanetse o se neelwa mo nako e khutshwane re tshwanetse re goroge mo seemong ha re ta re tsweletse mme e se mo dingwageng tse di kopele tse di kgakala tse di gaufi o tshwanetse re ha go toma ngwa ga go expire o bo tsena mo founung ya gago o bo update your information ya gago o bo tobetsa send e bo e gorogile ko Ministry of Labor and Home Affairs o mangwa gago a ba dirwa
a ba a romelwa ko go wena mme ebile o mang e le o mang yo e reng ha o tsena mo motšhineng a ba a bua tsotlhe tse di tlhokagalang go sa tetsa o sikere dipampiri tsa gore le tsa gore le tsa gore tsotlhe di bodile gone gore re thogaletse batho matshelo go tshwanetse ga nna jang dilo tse o ithala o ka re kwano ha di buiwa go buiwa ko le godimo ke dilo tse di motho ko mahatsheng a mang ko Dubai ha o ya teng ba go bata visa wa apply hela mo maranyaneng o neelwa visa bo ba e tsenya mo maranyana ha o palama sehane ba go botsa e ka e visa o e supa mo founung ke ba bo ba e leba ba re ke yone ha o tsena ko Dubai go na le mo go 20 smart gates ha o fole ko immigration o tsena mo go 10 smart gate o bo ema o bo leba camera e bo e go tsa e bo e supa gore leina la gago ke mang camera ha e sena go dira jalo e thomamisa gore a visa ya gago e siame e bo e bula di gate e bo re you may proceed ko Dubai go dirwa jang a batho ba Dubai modimo wa bone ke o sele ga se one o re o rapela a batho ba Dubai bone ba go godimo thata ga rona re ba re tshwanetseng go sotlega ke indilo tse rona di sa re tshwanela ke wena o tshwanna ke gore o fole tsatsi lotlhe ke o ka se kwa ta wa lebagana le camera e bo etsa kana o tsa o mangwa ga go bo mo thepa e bo e go bolelela gore nya dilo tsa go di siame jaanong tsena ha heta ke go sa tshwanna go nna jalo o dielwang wena ke o ka re dilo tse ga di itsiwe kana ga di o mo lehase re tshwanetse jaanong ha ile sengwe mahatshe a mangwe a Afrika a di bonele mo go rona lona le di akole ka gore ke tshwanelo ya lona ke dumela gore go tshwanetse go nne jang mme ha re ta re bua gape mo nakong e tla re tshwanetse re bore eme ga godimo ga tekodiso e utlwalang mme ebile ke rata e ka re ha ke ta ke bua gape ke bo ke sa ta go le ra ke re ma 1.8 a re lebele lona le nta le re nya a me a goroga rra 1.8 wa me wa goroga ko gonna ka gore maikaelelo le keletso se le maitlamo a re a ikanetseng ke gore go tshwanetse go nne jalo ga re ka ke ra hetoga ebile ga re ka ke ra lebala le ga go ka nna le dikgwetho re ta le bolelela re le kudisane re bo re diragatsa ditshwanelo tsa lona mme ke a le leboga pa ga rona seemo sa borukhuthi diritibatsi gotlhe ke dilo tse re tshwanetseng re emelane le tsone mme kemelano le tsone ga gongwe e raya gore e re ntse re hapa re tlhomamisa gore ga di tlale mme kana ga di setse di tsene mo bathong motho a di dirisa dilo tse di mo tseela tlhaloganyo mo e leng gore ga gongwe ga a kgone go tshela di seyo go raya gore motho yo jaanong go lomo ke bolwetse o tshwanetse go alahiwa o tlhoka mo go tweng rehabilitation ba motse ba mmego gongwe ba ntshe dilo tse mo mmeleng wa gago go thata mme re ha sena go ntshiwa jalo a salwe morago a tlhokomelwe go bona le gore re tlhomamisa gore a se ka boela ko go tsone jaanong ga go sena re lemoga gore mme ba bangwe ba tsene re bo re ba tshwara re ba katela ka dikgolegelo ga re emisi mathata re tshwanetse re alahe re kgaleme re otlhae ga go tshwanetseng go otlhaiwa mme ga gongwe re sa eteletsa kotlhao ko pele thata re eteleditse paakanyo go baakanya diemo
bana ba bereke dikwele di ba rute sente ba tshele sente ba nne le seriti kgante le dilo tse ba tsamaela kgakala le tsone re sa ba isa gope re ba rutile ke dumela gore ha re tshwaragane jang mo malwapeng mo dikgotleng mo setšhabeng re bo re tshwaragana le magosi ka gore ha go twe Ministry of Local Government and Traditional Affairs go tawa jone bogosi jaanong bo boanale bo tsewetsia bo dire tiro ya jone mme le ngwao le yone e tla bo e wela gone ka gore ngwao puo ya lona mmino wa lona poko ya lona gote ke ngwao traditional affairs ke batla go ta ke botsa ba BTV ne ke santse ke ba tlogetse hela ke ba botsa gore ka nna ne ke rile ke batla gore ha ke ntse ke utlwa go tone go balwa dikgang ka sekalaka gongwe di badilwe ka seherero dipuo tsotlhe tse di buega mo Botswana batho ba teng ba di utlwe di buiwa mo di radio le mo television ya bona a ke re gore le bone ba bone gore nyale ha tsile tota ke la rona jaanong dilo tse di taba ka ngwa ra gone ko ke itumelela gore ke bo ke na le lona gompieno ke tsile ha tota ke ne ke tsile go le dumedisa e seng sepe gape gore ke le bone le lona le mpone le itse gore ene ngwana wa lona o eme ka dinao o emetse gore yone thumo e le mo inetse lona beng ba gagwe a e diragatse mo go heletseng mme ke a le leboga ba ga rona ke le leboga go menaga pula ra leboga tautona re ka tsamana ra batsadi re lebogile ka magoko a mante a wa ga tautona ke sa gore mo nako ya gompieno ke gona re ka reng that's my boy engwe sa se tlhalositse ke gone gore o gateletse gore madi a lekana 300 pula a tshwanetse ngwana yo e le gore e re hela ga simolola go hathoga kana a tswa hela mo gone jalo kana a tswa mo matsalong o tshwanetse gore a banelwa madi a kana ka 300 pula a nelwa motsadi gore a kgone go tsapalo e se ka henyana hela re ta tsa mme rre monana mona le bogole jalo gore re ne represent rote sente ka tselentseng jalo tautona tlhalositse gore na to dumedisa hela kere eta next time ba ta phitegonyana re to go bua nakwana re go lesegile so ke a go supa jalo ke to rata re dirisaneng sente batsadi ha ke go supile ka khalo tsa go a dinepedi hela re ne le bangwe sebaka sa gore le bona ba tla gona go botsa kere mere santse ba ipakanya hano le tswele tsa matsogo mme ke a go tsaya ka di-side ke tsa side ka kwa ke tsa gagare hela jalo a kere ke lebogile re na le ba babedi ke ba legale le ka tsena motsamaisa tiro ka nna wa nthusa o tla ba tsamayang tsa lenopola tsholetsang hela o tla le bona o ipola leina la gago o bo ka tswela ka phoso tsa go tse pedi ntate ere
dipotsong tsa banni. mme ile ha ke utlwa ke amogela maboko a gore re agile puso e ntšha gongwe be ke tsaya dingwe tse pedi ke re e tla re mo phuthegong ya ntlha ela Tautona e busa be ke le koja go kopa go latela tshware le gonyane mme mo dilong tse ne ke di kopile ne le gore ke sa ntlha se ne ke tla se kopa ebile ke se beile ko pele ne ke re ke a go kopa batsamaisa tiro sa ntlha hela mo pusong e ntšha ne ke re ke tla kopa batsamaisa tiro gore mo nako e hitileng ne re sa kgone go bua re phuthologile ne re kwatelwa thata jaanong ne ke re sa ntlha se se ko thoko ke be ke re ke ne ke kopa go bua jaaka ke eletsa go bua mme ke neetse nako e limited gongwe ga ka mpha 2.5 minutes that will be enough kana 1 minute hela ne lone kopo hela ka lebaka la gore ha re ra bua re neta kgante le ra hupela mme ke a leboga motsamaisa tiro ke leboga o ta mpha sebaka ke sone sa ntha se ne ke re ke teke se kope gongwe ke tsena mo dikganyeng mo ne le kopo ya e lebaganyeng wena ke kopa sa ntha ela Tautona re le Batswana re ne re fila o ka re ga go lesega mo Botswana o ka re ga re direlwe o ka re ra shota re sa phuthologe mme mahoko a gago le tsamaiso a gago tsatsi le letsatsi e re thatswa pelo re utlwa o ka re go ntšhahetse mme a go supale ka dilo tse dintsi including tsa ba direla kra batsamaisa tiro ke ne ke re sa ntlha sengwe se ne se se tswang kgakala se ntshwenya ke se se bilwang gote state capture kore mo e leng gore jaanong puso e tabo e palelwa ke go dira e palelwa ke go tsaya ditshwetso e le ka lebaka la gore e mo dipateng tsa bangwe mme ne re kopa gore ne re bona ka le dilo tse ga di a hithega ne re kopa gore mo pusong ya gago a di hele wa utlwa re ke bua ka bonako yang ga ke di nete jaanong se sengwe ke ise sa bobedi sengwe se ne re ka se tswa re se kopa ke se ne o ka re se boatanyana thata se ne re sa se tlwaela mo Botswana mo Botswana dikano tsa rona ke dilo tse di tshwanang le bopitsi ya naga re kua re re pula flaga ya rona ga ena bohibidu ga ena madi go supa gore re batho ba banolo DIS ne e dira dilo tsene di re hakama ha re o leba mo netaneng mo o ka re gore mo difiliming re mo goe tota dilo tsene di sa re kgathe ne di dira gore re ska ga ra gollasega kopo ke gore ra itse gore ga re ba kobe mo tirong kana ba reng kana ba na le bana ba ba tshwantseng gore ba ba tlhokomele mme dira sengwe ka yone gore pelo tsa rona di hole ke sone sengwe sa dilo tse re di batang ke lebogile se le ke re re se re ke go paro wetse ke a wetsa o ka re go tsweletse nya ke a lebo ha ke tso re ke tse Tautona ke fila ke kotelese mme ke lebogile mme ke gore ke sa bohelo ke gone gore ke lebogele ga ke kopa gore le nne ba khusane tsengwe tsa re bana matona ka bongwa kere ke tsa mme be ke tsa mona le bogole ke yo le hale be ke tsa ka ko dubelang bagaetsho ka leina ke bidio ya Taboka Amanda Thembichengeta, commonly known as Basadi by Dignity. I'm delighted to be given such gesture. Hey, are mo sebaka a bue batsadi. Tsallambe. All right. Enya ne ke leboga ka sekgowa ne ke tata. Le ska la mphella pele. A go le retsa ke re batsadi bo botota ga. Confidence a beng tota gore nka le heketsa le intshwarele tota nna I'm of positive ke motho ke rata ndo tse dinte ga ke na go bua ka space se busula ke tile go lebogela molaetsa o hilwe ebe ke re banana jaaka nna a re itshekatshekeng re itebe change starts with you can go ha go kwa nna bore puso e dira wena o dira ke na kwa gore gompieno go ntse go bua ka manano a harologane ke ba kwa re nna hatsi re ipatisise o re go ha ke utlwa gotwe
I mean ka ske ke bule company e le gore e dira 1 2 3 ke ye ko magolwaneng ka dipampiri ke re ke ha la reng ka nna ke asete ke tsa gore ke a utlwana Thank you, ma'am. ke mme le gore ke promoter seriti ke ntse ke utlwa le bua ka kgodiso ya bana ke gona ha le nkiteile mo pelong teng ke re ke letsa gore ke le monana o kana ka nna yana ke ithaope. I'm not saying ke hua 5 thebe ke dira go tswa mo pelong ha go bua ka bana go bua ka basadi go bua ka banna go bua ka nna #basadi ba dignity ke a leboga ka lerato le le kalo Thank you. ka tumelo le tsamaiso ya go itse gore go tlo re direla tsotlhe tse re di lopang modimo go baballe. Thank you Ke Lord. leboga mme me ke tseng mona le bogole be ke ta ke tsa ba ba ka kwano ka a re moretseng Dumelang ka leina le le maatla la Kgoši Jesu yo e ngeng ga ke motsholetsi tlhaloganyo go tswa ko dilaeneng ne ke dumedise tautona a rona mo magalake ke na le dintlha di ka nna gongwe 4 5 ne ke tla dikgangwe tautona ke tla re kgang ya teng re tshwere wa itse ke na ke bua ka yone go na le molao ko alamenteng wa ba na le bogole o sala o isitse alamenteng mme ga ona policy e leng gore o tlabe le gore wa o tsamaisa mo e gore ditshwanno tsa motho o tshelang ka bogole di helela di gatwa kwa ntateng ya gore ga gona molao. Thank you. Tautona ne ke le ngaeteletse ke le ga ba na le bogole ba na le bogole ba lla ka allowance ya ba na le bogole allowance ya ba na le bogole ya thaola ga e tsewe ke go na le bogole mongwe le mongwe mme ba na le bogole ga rata go ga sekai bare mme motho ga nkile a nna ministera o nkile a dira ga a tshwana 65 ga a simolole gote ngwa boikelego a yo sekaseka o tlhagala straight ko tantakaneng kganye tautona ya setsweng ya go helo e ke ke ko gore tautona ka ya o ngwešangwe setilo mme sona le ngwakgatho mo magalake ba ba na le bogole se koka appointmente ya go etela se tlo go nna ga ba tshele wena. Thank you. Re lebogile Mr. Mosoletsi me ke tseng monana ke tsere monana ka kwano tswela ntate tse pedi hela kere Okay. Bagolo santhane ke riane. Ke o le ikokobeletsa gore ke dirise the King's language. Ke a le kopa. Tautona, I don't know whether this is going to be silly or what. Me Tautona, I saw this post ya gore leta mahalape. I'm a 22-year-old from Timapula. I made a point that I come here Holema so that I'll be able to be in this grace in your presence. Tota Tautona se ke batla go se bua ke gore I don't know, but I'm feeling this in my bones. I'm feeling this air of freshness, of brilliance, of humility, of renewed hope. Mo rona banana. Gore le monana yo tswang Timapula. Le ena o ka lora gore ka nna mongwe motho. Gore le ena o ka lora gore ka nna Tautona ya ka moso. Irile ha o bua maloba in your
the song speech, you tule mahokwago aitaya moboteng ja pelo a me. It hit down into the recesses of my heart. I felt it in my heart. And I was like, oh my God, this is our new Botswana. This is a new hope for bana batsima apula, banana batsima apula. Sabolo se ke soka go skopa Tautona. Ke taha mo ba tsa tsima apula. Ke go kopa Tautona. Gore ere mo lenano la gago. O re tele go tsima apula. O ya go re tsosolosa banana batsima apula. Ka go re inetse ga re sa thola re bona re ka nna bangwe batho. O re tsosolosa Tautona. Lastly, Tautona, ne ke go ikopela. If you can only give me a hug. Lebogile Manana re ka tsamaya na rona batsadi nako rona e re sila ka ra bua rotha ke reng ke dile ke supa ka di-category tsone tseo ke tsere mogolo yaanong be ke tsa ngwana sekwele e be nna yena wa bohelo a ke supa kae ha bagaetso yo ye meng ha ke moruti Tebogo Samuel Papitshupo. Ke a leboga tsatsi leno hore ke be ke le ha Tautona ke a go dumedisa. Ke itumela hore ke be ke le ha ke go lebile sega tlhogo le matona a gago. Yo ke motoetseng thata ke godile le ene re robala kobo e le nngwe hela ke ramogapi. Ke itumela go go bona tona ya me. Modimo kuo wa go segogatsa ka go segogaditse mme hela ka bokhutshwane Tautona boemong ja baruti le diphuthego re kopa gore molao wa 150 members wa go registera a ko boele morago ke kopo ya rona Tautona wa rona e se o ka re golwa le dikereke re ha ka modimo ka Kriste Jesu sa bobedi se le gore nka hita ka sone ke gore di-certificate tse di batiwang tsa di-theology gore o nne le ministry o bona le theology ao batho ga ke ga nna ke ile Bible school ke tsene tlase ke ile Bible school ke apere dipurapura mme Tautona wa me le matona a gago tota selo se ga se sone se se re isang gope go na le banna bagolo ba e leng gore o bona gore monna yo o ke monna mogolo o ka etelela yaanong theology wa e tsaka jaanong ne ke re Tautona wa me kgomo a go le go sekaseke bogolo go registera phuthego e nne 60 e seng go ya go heta go jaanong re hano Tautona wa me gore ka bokhutshwane ke ya bohelo ya bohelo ke gore goga setšhaba sa gago jaaka mmose re bana ba gago o ngwana wa rona re goge Tautona e re ga o ise o tsene mo setilong se ke ne ke bua thata le Yandane Boko ne ke na le ke re a ntirele appointment le wena ke ne ke batla go go bona before o tsena mo setilong mme ke leboga modimo ka gore ke hongwe tsene mme re ga dira arrangement bo setse yanong wa tumetse o bo tsena ke leboga modimo ba go segogatse re a go rapedisa bosigo le bosigo. Thank you, God bless you. Thank you moruti mme ke tsa ngwana sekwele batsadi nako rona ga re masenta ka ra bua rothi Tautona ta bua tata re tarana le nako gore re bua gape ke re ke a kopa mme ke ne le ngwana potso se pedi nna ka ke re Dumelang batuteri
Director Kobile. Ke le moithuti go tswa ko sekolong sa Madiba Senior Secondary School. Ne ke batla go le lebisa dikgwetlho le mathata a leng gore ra ralela. Firstly, ele a infrastructure. Tikologo e leng gore re tlhola mo go yone, re ithutela mo go yone, it's not conducive enough. Ha re kgone go ithuta ka tshosologo because firstly, the sanitation does not allow us to be learning at that moment. It's not conducive for us to be sitting. The infrastructure is very badly devastated because there is limitation of things like tables and chairs. It limits us when we're supposed to be learning because for an example, during classes, some students do not have tables in which they could write on. They do not have chairs which they could sit on. There is shortage of food ko Madiba Senior Secondary School. Mabodara a kgona go nna a sa je because there's shortage of food, and my day most of the time re tswa ka lunch because we're not provided with food so that they can provide for the day for the border scholars. Thank you. Neke make it say ba holo ka kwa ba la babedi ntatele mme ga ke go nela ke a leboga tautona santai ke batla go leboga tautone yo mosha yo go rogileng leina la me le ke bidwa go te amogelang dijisiwa di sa tautona ke me hana ka khanye le ke utwa le bua ka ne ya ditsha tota ne le gore tota ha ke to bua mme ne ke emeletse le gore ke na le tshesego ke na le seemo se go se bothoko mo go nna ya no ha ke utwa le bua ka ne khanya ditsha ke na heletse e be e khobola legogo e dira gore ya no ke helle ke buile tautona nna le seemo sa ditsha mo mahalape irile ka 2015 kana ka apply ke bata setsa a re santse re tere bewe e be go simola go tere bewa ke phalape me ra apply mo mahalape ke ne ke apply go ra disele mala ba ha ke tsana gape ko land board ke na ka botsa ka setsa sa teng ke re a no ditsaditsa magape ga ka ba re kana me ntse re to batho ba gone go phalape jaanong tautona mongarona ga rena le ha ile yona madi a thang re ra go phalape maina ntsa seo jaanong mongame ne ke kopa gore seemo se banka nngwe re se ka sekele ke na le tshesa go lene kuto bothoko ene ke na le yone tautona ke na le seemo sa gore gona go lapeng go jareteng ya botsadi go thata go bokete ke extended family kana e dingalo go thata mongame tota ra kopa ka ikopela gore go bothoko tota ke ne ke kwata se eleng se tsha mongame ke na le bana ke tshwetse bana hela ba le 7 yana go nna go na le go thara ga go a nna senta mongame ke lebogile mme bua ka pelo ye bothoko e go thammadi mongane ke be ke nna le seemo tautona wa me ke sone se ke reng go kgobotse pelo ya me ke gane ke utlwa go bua ka teng ke na le seemo sa gane rra go bana ke tshotse le ena bana le ene re o yanong o na le kgotha le nna o na le gogontshwe ntsi ke na le ngwaga le ene ke ngwaga bo 18 ke ntse ke tshela le ene o taba a mpharasa ke re ke nna ka ke re ke a hirisa wa mpharasa yane ke mo lapela ga mme go bokete go thata le gone ko o thubile di-first re thubile mabati tautona le bona mo lapeng ba ra ba nko ba mo lapeng ga ke itse gore ke dira jang tautona seemo se ke seemo se leng gore se bothoko ira mo maphakeleng a gompieko tautona o ne a goroga masigo a sa ga a tsana o tsene hala a ba betsa lebati ke ne ke robetse be ke phadimoga ga ke phadimoga ke nna ka marago e be le gore o lwantshana di-festere o thubile di-festere a ba le ka go tsana ka yone be ke phadimoga ka kuto bothoko tautona wa me ga ke na boroko ga ke tshele sentle le bongwanake ke a kopa e tshware me ke ne le mme be ke ne la rre e tebe le bona ba bogelo ke a go leboga motsamaisa tiro a re tsaneng man ke leboge tautona hela ka gore la ntlha re ta itumela kganyeo ya gago go se tshipe gore o bone wa bona raeso tautona mme a kgabolela kwano raeso nna ke tlile go itumela ile 2014 to 2019 wa bo le mongwe wa batho ba re tsamaya mmogo re a mo diphuthegong tsa mahatshehatse mme ke sa itse gore ke tsamaya le tautona
le mothusa tautona jaanong ke batla go leboga batswana gore bo ba go neetse boikarabelo jo le mo go jone gompieno ka ha re go itseng ka teng ba re tsamaileng nao ka teng o motho wa morero ga ke bue ka kgang tsa sepolotiki ke bua ka kgang tsa botsadi re le batsadi ba gago mo motseng wa Mahalape re itumeletse gore o bo o tlile ko go rona mme o tla go tiisa mahoko a tshologetso mahoko a e leng gore ne re ntse re go utlwa ba bua mme yaanong batswana ba go a neela gore o tle go bua le rona o le motsadi wa rona o le my boy mo Mahalape go tswa Thosa number 1 kare that's my boy ra ditshologetso tsa gago re dumela gore di tla diragala mo pusong e ntšha mo Botswana yo mo mošwa ya leboga batsadi. Thank you. mme ke dumedise Tautona Gideon Boko ngwana molekana ame. We struggled to get here. Re ne ra nna le dikgwetho tse di gakgamatsang le ba bangwe di-veteran tse di hale re bararo ba sentse re tshela kana ba re mo botshelong but re ne re lwela letsatsi le 50 years from 1974 fighting for this day. Re tshwengwa ke mapodisi staying in jail re tshwarwa because ne re bua ka the human rights. One thing se ke batla go sa kgolela ngwana molekane tirohale e diraheletseng ko CKG no e ke yone ko CKG. I congratulate you. I want to tell you one thing. This is a republic. Under the republic, you as a Republican and as a Republican, we've got only one republic. Me, we had this mokgwa marginalization. Bangwe ba tsewa ka itsholelo le letso la bone. It's not the policy of, it's not the constitutional right. Thank you for that. Two, I'm very happy. Ke bua ka tse pedi tse leng gore ke a di appreciate. Ministry of Health. Health for all. Bagaetso, Reboko, batho ba sule. Botsa rona, ba ba kwa dikgaolong. Ba sule ka go thoka koloi, ba sule ka go thoka the ambulance, kira dipilisi, ba sule ka many areas. Ba bolawa ke carelessness ya government yo na le teng. Ha o ka ke wa mpolela gore I want to tell you a short story. Senne sa dirahala. I was cancelled by then. 1910. Ngwana yo ne ragwe a bereka mo Botswana Meat Commission. A tshwarwe ke dipilo. Governmente o nagana go mo thusa. Manual Workers Union ine a gana go mo thusa. Gato o mothoe o se mo akele. Mo Mahalape district, Thale Rauteng, Resena Hanalite, we contributed 17,000 gore re tsenye letsogo mo ngwaneng yo. Me unfortunately ne ra utogatu ne gapala aba tlhokagala. Thank you so much for health in a priority for this country. Yeah, congratulate. Yeah, no, labo hello, Tautona. Ke ratile the appointment at Ministry tsa gago. Lands and Agriculture, Home Affairs and Local Government and Traditional Affairs. Wa itse gore mo policy ya rona ne re bitsa re Local Government and Human Rights. Ya no rare. With the collaboration of this ministry, but by Holema,
Minister of Local Government a bone gore marginalization ga eyo. There is a lot of marginalization and equality in this country. Some people ba ba tshwara morago a ba sarwa ba ntshitswe mo lehatsheng la bone ga tsengwa dipolasi tsa bahumi. This is true, and you must know, Ronaldo, Steve, le ba bangwe ba Netane, we've been fighting with Netane. This independence is not independence. It is a cosmetics independence. It's not a real independence for this country. It was cosmetics for the rich, and the promise banne ba humanegile forever. Ka gore ke bone ba ileng gore ba tshwantse go a gonna ba bereki ba ba humi. This should come to the end. Ya ka go emisa. Thank you for that, President. Minister wa local government ngutile gore go ba ka ngwe ba generalization. We are rona ba ileng gore rata human rights. We are not happy. Batho ba tsetswe lehatsi go tsenye bahumi ba re sa itse gore ba ba tswa kae. Solo se re tshwentse thata. Thank you Tautona. Thank you Minister. Re lebogile ntate. Batsadi ke tsa go ne le na hello ka gore nako ya rona ya sirisile go se go le mosegare. Mme ke ne le matona ba te ba tsigole dipotso tsa lona le kagelo tsa lona. Ke le botsa batsadi re taema gona ha ka mo session ya rona dipotso di ka kgelo ke tanela Tautona gore a ta tsibogele dipotso tse di boditsweng hano di ka kgelo mme re mo emeletseng ka toto ya ka to go araba dipotso tsa rona. Le ka nna se bagolo beso. Bontsi ne le dikakgelo mme tse dingwe ke tla tsiboga ka bokhutshwane. Kgang ya state capture gore go bo gona le bangwe ba e leng bone jaanong puso e mo dipateng tsa bone. Go ba kwa ha gongwe ke gore puso e bo e direla dilo mo sephiring batho ba sa itse